Kat banang mi kisngi, kasang kongkras kelang start aka jengdan jagi dekat bar kemjuru kinang mi khmat pai ba. Kini kalong hadin bawa bajak pengrup MDC kasang kongkras na Rambrai. Ulah risana ni ino ya kasang rengkat bar kinang ilam ki bahmat jo kasang dapo Rambrai constituency. Habar kam kinang tok khobar bawa bajak ulah penpau bawa laman mina na kasang tang ba om simna penpau sekai par kapati ka bonrung. Handai ulah ong bawa usia kendu akan dikisni ke banwan ya kinang kercang ke jagu man semya karai ke bakhadu. Mempunyai bakan kasang. Fly ka sang kongres ka jingya shurut kamdei tang hapok state jongi dai kadai na borok koi kari India. Te menta ka sang kongres ka sang syar tang atli ke jela borok koi kari India. Te bat ni nalian jongi bat kinong kit kam jong ka blok kongres jong Rambrai. Ki bang na awan man submit ka resignation jongi. Ngila ya shong bonsin bang ngila ya saki primary unit prepare po constituency bang ngila shim ya karai jela. Yang resign ng parti kongres namar ba kamdei kadaw ke jongi ke bangi mi parti kongres hendrai kadai ke jing surat pelat kini ki bahe jong parti kongres baka pra ke parti kongres dokat ne tengi ngim kwa bano kilangnya na ke jing surat jong ki bangi ngim pensni wa konstituensi la jong hendrai persang menteri konstituensi haboi ke bentah ya ki resign bat nga mentas ni dai working president jong ka block di ba island ning do te i mahila presiden ru idon lang mat ni bala resign bat ni te vice president jong Garo zone executive member jong Garo zone tepat secretary jong ka Rambrai jengam block congress committee ki executive member ki delegate jong DCC baro ki list ki dan hangne baro bala resign lang nga baro kabot ka Rambrai block congress committee baro koi kam dan syoi baro koi mang ki dan stang ka tukat ni dari kituru long kin sawan kadin ka tukat ni ke kata hiyo diga jing wan ben resign jonga kalong ba ngimkwa ba mah marbangi sotu ba kajing shale kajongi kal along sebab palan marba POI kumto yu MLA jongi ru suspend te kata hiyo diga daw